Ngapding sumaya pi baru ke subscribers jonga ki bala jukersan ban subscribe ya kene ke channel jonga na kapor sya kapor. Ban kum juru ngadap daging semua borom hatu kata-kata ya gitu ki badang su subscribe benta ya kene ke channel jonga ko boleh si hajar mo ya pi. Kam tama ya gitu ki viewers ki bala jupe ya kene ke video jonga man laga porkat bang apan me ya ke video ko boleh si hajar mo ya pi. Te hakene ke video mentangan hikaya pi kumno ba fin repair ya u immersion rod. Unarti umsum. Payune. Kumno ba fin repair ya uni. Ya ka bolong impossible ru ngan pelong possible ba ya ka. Ngan repair ya uni hadu ba undalong. Mo, alin ne pai hakano ko ngan repair ya uni u narti umsum. Ya uni immersion rod menta ngan plug aganega 5-in-1 power line socket bat nang tangan penme ya ka switch ka indikator hangne galame Henry hangne pat ka klem kluj ai ru m. Bat ngan ai de kanega kod hangne ka klem tedem ai ru m. Kluj. Apa pekoro dok? Pekoro? पकड़ो एंटोनी पकड़ो Garam? Iya. गरम नहीं है Nih, ठीक है ठंडा. Oke menta ngan put no ya une u plug man pelip yo tu indikator bat nang tapat de ngan pli ya une u cover jong une u immersion rod nang ne hang ne kidon ki skru ar terli ngan pli sepo kanang mangan pej kumno kalong te ngala pli kumne ani pej la huri hura bah ki try gala de repair ban yo ne u immersion rod pej ngan lau shwa ya une skru kanang mangan yo ban weng ya une immersion rod syabar tinggal alau ya skru kumne to pej une rula sarang dengan lau no ya une wayar kumne mo ngan lau kum to te kaban kong ngan hab bantir shwa ya une wayar mo ya une plug dengan ter shwa ya une plug bat menta ngan thep biang hakanega 5-in-1 socket ngan penme bat nang tapat dengan tes da une wanding ne em hang ne ka wanding pe kamut ka pen i ba une u cable plug udang bah to menta ngan put biang ya une ngelas ngotu ba une cable plug udang bah bat nang tapat de ya une ngin bu sya road te menta pade ngin pe hang ne balai bagi try ki su te kumne ngin pej hang ne pej ani une ula sarang pej une ne ula sarang ngin lau une skru ngila ne ban lau ngala ne ban lau aha mlong ula sarang ba ula dambit une u not ha une u thread jong une immersion dot mlong pej la sarang hakum gane ga khep kabar sarang wat kinong shna ki mekaru ki sarandarno ki ong impossible ban repair ya une bat ki try ru habau sarang kumne teng ki bread no tenga ong ya piwat ju bread u khasitek udon ka idea hangne mo kumno ngan le hangne pe ngan sim de kane kurat bat ngan od ya une khandet nang tu pi hap od kum tu ha po jong une udon thread tang kumba rnc palat nang ta phinom lap thread shu so tho hap ot kum to te kaslem ban ot kum ne dengan ot no wood bat ngan pen iya pi to pej une ngalade ban ot kum ne bat ngan put ya une ubalade ot kum to mo ngan bu bat ngan put so une uwe kum to pe kine kinar artli ki don thread kum ba RNCAA ki don thread palat nata phinom yo thread shu mo pe ngan thep ya une kum to ubarim hi une ru bat nang ta so une uwe ru ubarim ngan thep biang haju kumto kumbale ke company thik ngale mo bat nang ta pade washer ngan bu kumto mo nang ta pade sa ude uwe washer ngan bu kumto bat hang ne ngan le kumno ngan sim ya une wire jong une u cable plug mo ubayong neutral bat u basau de face te ya une ubayong ngan pendai shwa une ubayong hang ne kum ne ngan pendai shwa kum ne pe ba pendai kum to te nang tapade ngan ai u not mo une not baret ngan khang da u not hang ne kum to te nang tapade hang ne uwei ru ngan pendai biang ya une uwaya ru basau ubade u face
ngan pendai biang hang ne kumto bat hang ne ro ngan ai unot barit kumto ban khang ya utu wayar kanang boun scam to bat nang ta bade ngan kharwai da kaneka plus kanang boun scam ba unom los to la biang te mentah kabasa mentah tang une uwei u arthing mo te mentah ngan pendai hang ne ngan pendai hang to bat nang ta pade ngan bu bha kum ne dengan sina bha kum to nang ta pade ngan sim da une u ayu ngan pendai biang hang to kum ju ke ba ngalau mene mo ngala pendai biang hang to kanang boun scam te mentah pade une wayar arthing uwei badang sa to ngin sale hadin bat nang ta pade ngan sim ya une ulok jong une immersion rod ngan bu hang to kum babu menne kum bangalau ngan ice screw hang to uwei bat ngan lock da une u not ngan lock kum to pe kum ne ngan lock da une u not kum to bat nang ne pade ngan ai ya une u arthing wayar hang ni mo ngan lur chwa khandiat nang ne namar bangala kum tai palat dengan pendai yoni arthing wayar hang ne mo man nang ta bade ngan kharwai khanang boun scam ba kum to oh syang ngaklet man pendai yoni indikator hang ne mo pe une u de indikator ngaklet man pendai hang ne bat hang ne te mentangan pendai no wud mo yoni indikator pe ngalade ban pendai kum to te ya une indikator jong une immersion rod ngan pendai hang to pe hang ne pi pe hang to kum to de une mo bat nang ta pade ngan pendai sa une bat nang ta pade ngan pendai sa une hook jong une immersion rod kum to kanang ba pin yo ban wa haborti bat uskru ngan pendai chwa ya gane cover kum to bat ngan kharwai da udeu screwdriver kum ne mo to la biang ka to bat sakine arteli screw ngan pen scam nang ne bat nang ne kum balabu ko company thik ngan le kum ta mo te ngan pendai kum to ngan kharwai te nang ne siliang ru ngan pen scam biang to menta une u immersion rod jonga ngatharai ula biang menta ngan tes no mo ngan plug biang ha une u 5-in-1 socket power line ngan plug biang hang to bat ngan pen me yo switch pe baro artli ki indikator ki lame pe no we ru lame bi pe une ru lame menta ngatharai kala biang te menta ngan tes no ada ka kot ngan thang to lada kala ing kemut ula trekam pe ula trekam PEM ula trekam kala ing ka kon kamut ba une immersion rod janga ula biang te menta une u hita rod janga ula saw pe une ulai ru lame bat une ru la saw PE te kum ta la da don immersion rod jong pi ubadu ubasarang sale kumbang hikaya pi mo kane kemudian kan kaneng ni sempat ha kan next ni sajan kum le sibun